Kapitan Inteng! Ilakok day ti bakak, tawan mo tin makanda aruot. Medyo dakkel ka nalukmag ti bakam, Inteng. Manungay ko mati panangilakom. 26 kita, medyo dakal. Ay, kat, addaken ka dayta, Dumalakok di, gumatangak iti ubing abaka. Ilaklako ni Inteng ti baka na. Ay, gusto mo't kit di, Tadi namot la maasikasaw. Kasta aya maray. Wen, maray. Ad-adda asyak ti mapan mangipas turno ko, Kan maysa, nagangumot amin ang aruot ita. At dansa mo ngamin il ninyo kanag. Dayta nga rod ti kunkunada. Sapay la ko maata saan? Ay, ilakla ko gayam ni Kapitan Tibaka na. Bayam, taibagak day tamaray. Pangibagaam ko ma. Ay, ni Badong Paray, di lang mabalay nga uray no dayta 18,000. 18,000 ay nagbabamot ti panggatang mo iti baka kun. Ay na, awanan ti mabalin na kananda paray. Sayang tumid lang no kumutong dayta bakam. Itad mo kanya kaun iti 18,000. Ibagaking ka, awan tumoy lang gumatang ditan. Apay nagkarumot ti panagtawar mon kan panagsasaom pare. 20K, parakan ka. Anya? Apay, di lang mabalay. Aday talangan 19,000 paray. Pag sinapatan ta. Nagrigat ka kat akasarsaritan. Sige malangin. Gatanga mon iti 19,000. Kasta, dayta mantikayat kuking kabaray. Sige, 19,000. Dayta, itibakan ni Parinteng tuyang. Dakil mo na niya. Unmag, apay, binayada maun. San pay? Awan pa'y kwartak. Payadak tuan, doon adda kwartak. Anya, awan mo't gayam kwartam, ngamapaya nagtawar-tawar ka. Bayadak to ka day. Siyak ti makamaw. Pangalaam to ngay iti 19,000 na pagbayad mo kin ni Kapitan. Sana parikot dayta. Ayan ti bakam, Inteng. Nakapagudlat ta ijay turod Mapan mo to mangki di iyalis. Siya kun ti mangiyalis iti mabalin a pagharaban na. Thank you Sige, taday, ada pa'y meeting ko ijay barangay hall. Ay, apay, di pa'y binayadan ni Pari Badong aya. Saan pa'y nga ron? Una na nga umay to kano inton addawayan Ay, bayadan na kuman tapno alaendan. Tapno saan nga isupay apagtaktaktakan iti oras. Ay, urayan talatan. Inakon ijay barangay hall. Anya ka diti ibagam, Kabadong. Umay ko ibagang at dabakak, ije bangkag, maray. Ilakom kanyak? Kasta ko mga rod, maray. No, kayat mo Umay ka, tumay mo kitain. Mano kumangay ti panangilakom kanyak no bilang. Tinasaya at umay mo pa'y kitain, maray. Ibungin ko dito yung baka. Sabat down! Kartingak tumanaw dito. Ang dadi ko alam ka. Kartingak matimang na baka. Pumanaw tan dito. Kabadong, itay kami pa'y ni Marito yang dito. Kasta ya, maray. Napan ko pa'y ngamin pinainom da ito'y baka, maray. Dayta ka diti kunkunam abakam. Awan, maray. Iso da ito'y. No kaya't mau di gatangam itan. Manungay nga ti bayad na dayta. Tangay papartimot ang mailako akas kunam. Di oray 30,000 langay. Awan latawar na daytan. Sige, maray. Oray 29,000 lang. Para king ka. Mabalay. Sige. Bayada kaun. Agyaman nakmari Mala. Di kagdanag. Tasya kaun ti mangiguyaw di ti baka. Ama panitayan mo. Sublik manay. Dito'y ti baka ni parintay. Kapala ko tadi na madlaw nga impanaw ko biay. Ti baka na. Anya ti aramitam. Dito'y kapailaing tuya.
Tamapanak iti balay ni Parinteng. Anya, Bantayam ti baka. Ang mga nod ang mga ala. apay. Mapan ko ayaban ni Parinteng tabayatan tan ti baka na. Itamot laing. Ay, kasjay. Malangarudan, mapankan. Sa dutak nga mapanpay lang ije turod, iso abayadam itan dito'y pare. Kastaya paray. Alam nga rodan, dito bayad na paray. Ah, Bayada kan. ay, kas ah? Una, kas nga rod. Di kagdanag. Kas, nukas. At tayo. Bilangag pa'y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Takakagbilagan niya pare. Parta ka. 90,000. Kay, pusto mo lang, dahil pa nagbilang mo paray. Ang mga no, sobra ba? Sobra ka dyan. Mayat. Very good pare ba dong? Hala, guyuda ka, tibakan pare ha. Kaya nga nga ro ka binayada mo, di bagi mo. Nakaon. Nagmayat mo ti sa sagawi siwan na nga imadayaw. Ay. Sana balik ta binayadan ng tibaka. Sangapulo aribo a pisos. Kunaman. Ay na. Nagsaya at gayam. Uray awan ba katano kastoya kanayaw. Ay, kituwin mo ta. Makakwartata mo ta. Uray kaskasanaw. Ay na. Inggoyod mo lang baka ni Kapitan. Adaw na kwarta. So nagsipot ka man ng tuyang. Amwag na dapay agilakaw iti baka. Sigay, di kagdanag ba daw? Taag siputak, no adama mo. Ipakamok adagos kan ka. Wain, uray baboy, manok, kalday no isaw, nuang, mabalin lata. Nasabat ko ni Tata Badong Nagkapo dito'y balayo ang kail. Ay nasabat mo kaya? Wan. Imay na binayadan kanyak tibaka. Iso mapanaguyudunin. Tada ijay turod. Anya? Kit no nakita kidi kalma na ginuyod na tiba kayaw. Ha? Ay nangipananangay. Nakita ba't ngayon turong na itibang kagdakin ni Nana Tuyang. Kit no adda ijay turod tibaka ti amok. Halangan nga insubli naman ni J. Turaw. Ay, mati kawak Ay. Uni mo tiba ka day jay, marikwanan. Wan, ginatang ko kan ikabadong idi kalman. Ijay? Iji bang kagda Ta inayaban na kanapan ng kita ijay. Ha? Isu nga di makita. Ay, kaya't kumata nagatangan Ay, no kasta? Imo na nga ron nga inlako na kan katibaka. Sakbay aginatang na kanyak. Binayadam gaya man. Ha? Ay, manungay, ti pinanggatang mo kan kwa na. 29K. Ay, tinglin na kagawad. Ang Ah? mga numatalimuduwak. Namaysaan na kan ni Pari Badong. Ay, agasam nga'y. Nasakit tinakam ko. Ay, umay ag tawar-tawar. Ay, sa paintad ko ba't titawar na? Tirigat na. Awan gayam kwarta na paggatang na. Ay, linibas na pa'y ngayon lako ti bakak. Kalpasan na. Isaw, ti pinagbayad na. Ay, siniriban na ka ni Pari Badong. Gaputa busy ka. Gaputa muna abisi ak iji barangay hon. Siniriban nakmatan. Tirigat na. Nababalaang ti panangilakom. Idinto, tainlako na iti 29K. Ay, saan ang mabalinday to'y kanyak? Kag, anya nga rod ti aramidaw. Napartiyo ka din tibakan niyang kalinteng kagawad. Saan pa ikwarog? Apay ka di aya. Nasayahat nga rod no kasta. Linukunak ni Paribadaw, kagawan. Anya? Ay tinasaya at isublim ti kwarta ni Paribadaw, kwarog. Anya? Ibuaw na ka mang isublay? Ay una,
Tapno isubli na mo't ti kwarta ni kagawad ko nang. Ha? Tangay di pa'y naparti ti baka. Ay, sublik itan. Kasanungay, no saan nga umanugot ni Pari Badong. Ay, padasin na ta makita na nay. Nabatad apa ng luko ti inaramid na? Ay, saan na balila ko ma? No basit lang ti impatong na ang dakkel mag. Sinuswerte ano kasta? Bareng ano kayat na? At tawar-tawar kanyak. Tagayam. Ila ko na itinangin-ngina. Ay, unay lakit din aya. Anya nga tanubaybay am laengan. Ay saan? Katkatawaan na ko na. Nukas dyan ti aramid. Ala, makaammo ka nga road intay. Anya ti kodam ko araw? Isubli ka no ti kwartayaw, tatabataw. Ha? Tapay ka na. Isubli ka no ti kwartayaw. Ta isubli mo ti kwarta ni kagawad ko anang. Ay, sana mabalin na. Dakik kastan. Adda, nang runa, tada kalukwan na napasama. Anya, awan may ti kalukwan nga naramid ko ah. Adda, tinawaram iti nababang unay ti baka. Sa kalpasan na, inlakumpay nga imuna sa mo binayadan ni Angkal. Ay, kuwang amin ko araw. Awan kwartak iday. Isuan naramid ko ti kasjay. Wais ka mo tatalaga niya, tatabataw. Sana bali ata kasjay lang, mate. San mo't nga rod ang mabalintikas day? Iso nga isubli kong ti kwartayaw. Ta isubli mo't ti kwarta ni kagawad ko na. Anya. No kasta nga ron, naamuan ni Kapitan ti inaramid mo. Ay, kasta nga ron tuya. Kasanungay daytan, imbati latama ni Kwarog ti kwarta. Uwin nga raw. Kit isublik ka numit ti kwarta ni Marijuana. Anya matan, di awanan ti 10,000 pisos ta. Awan na talaga na. No isublik ti kwarta. Ay, ninamnamak lakit day na makagatang akon iti makina. Makina nga niya. Washing machine. Kastang raw. Ay, pumanaw tan sapay lang dito kabildatan tuya. Tapno didak masingil. Ay saus, ad-adan ayak kayat ti kasta, badaw. Anya nga'y kabadong, sublyan mat ni Kapitan ti baka. Apay ngay ka numaray. Sobra ka nung ngamen ti impatong mau, kat 19 kila ang gayam dayjay. Pudno siyempre. Inaramat ko matuutak ko maray. Tangay 19 kila ang matgayam ti pinangbayat mo, anya. Kat isoblem ti kwartak at 29K. Nanginaunay gayam ti pinangilakom kanyak. Anya. Isoblik langan ti baka. Ta nanginaunay. Ay, sobra. Ha? Ay, aguray ka maray. Ta kasaritak mampay ni pare inteng. Ay, makamo ka. Basta isoblem ti kwartak. Mga asim ka dimit din na pare. Di mon isubli pa eh. Ay, nabatad apa ng luko ti inaramid mo? Ay, pare. Siya, tinagrig-rigat anang ipaspastor iti baka, inguyod mula nga inlibas. Ay na, kasta lang. Tiyan dautag na anaaramat pare no maminsan. Yay, ay, sublik ti baka. Dayo asaan nga umno ti presyo na. Anya, uray at kinayat mo pare. Ay, maditirik nak nga raw. Apay, naglaing kan na Ay, di ka kumamagpungtot na pare. No kastamad lang. Di... Ay, diyak kayatan ti adua lawat. Porsentuamon ti kwarta. Na, Tas si kamot ti nagbabawi pare. ay, nagadukit sa umot. Ay, linibas mo nga ron ti baka kanday. Ha? Makapong tutak makitam. Ay, isublikon pare. Kani marikwanang ti kwarta. Ay, nasaya at may ta isublem. Uwan pare. Kat mabalin mo na sublian ti bakam kinkwana. Agya manak Kat pakawanan na kuman na pare. Na, ay mala, pakawanan ka. Ngaminton maminsan, di mun ar-aramay din day ta Ayat mula amaadan iti kwarta, mangluko ka iti padam at taaw. Ay agasam nga iti inaramid mo. Linibas mo, ngayon lako ngayon muna ti baka. Ay, madiday ta pare. Agbaliw kan, di ka mangluko iti taaw. Ayat mula amaadaan iti kwarta. Ay
Sabadong, maadan ka ngagpaiso iti kwarta. Ngam, iti saan met anasaya at awagas. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting ko'y panagdingay. Daytoy kadias sa buntigatang maritoyang. Imparabaw mo mutin dagita ka cute-cutics ako kumdita sabon, Mara. Katap no makitam abaro amanik yor dagitoy kukaw. Sapay naglabaga. Saan nakmat siguron akan tiyawan abaak, Mare? Ngamen, babaan ka dagitoy kukok. Makiasawa kon. Ay, kaduan, Amara. Makita dalaang dagita nagpipintas ako kom. Ay, katarmunda ka na dagaws. Kinunampay. Siyempre, baak mo lang apadam ti makasirpat kan ka. Anya day tamaray. Panangkantyaw mo ka day, wano panangidayaw mo kanya. Gumatangak man iti mantika, marikwanang. Maray, nangagnak ka day. Na, ada ibagbaga, Maray. Saan na ka nangag? Anya ka ni G. Paulo, G. Ichismis mo. Agchismisak ayamot. Kunak, gumatangak iti mantika. Ay, kunak man. Sarsarmi ngamot ngamin day tabuok mo. Una, baro ako lot. Sakit, nagaatid daw kan naglalabaga dagita ko kom. Kan ka cute-cutex. Ay, marikwanag. Imarjod kan samot kan. Agpaaramak nga minahay. Itala amalagip mo ti agpaaram. Bagay ko kadimat lang dati kulot abuok ka, Maray. Wunan, bagay mo, Maray. Ay, kunakat ni Marito yang apuminpinta sa kanaw, gapo ka dagiti ramay ikaw ang naglalabaga dagiti kukuna. Wan, nasaya at mat, tanapanunot mo ti agpapintas. Diyan nga rod gatgatanga kun taagawid akon. Katnay, masapol nga agluto akpay. Ay, unay, katarigat yun aya. Ay siyak, ada automatic apaglutuak. Ay, kasta. Imutang ka? Ay, binayada, cash. Ada pa'y automatic apaglabaak. Adda lang nga rudan automatic apaglutuam. Ada pa'y automatic apaglabaam. Ay, nagnamay kan, Maray. Automatic, Maray. Agpapintas, kan agtugaw lang ang aramidak nga agmalmalam. Pati pa nagkatawam. Kasla automatic matan. Ay, una yan. Agat asok pa'y katitaon. Ay, nakaluto kan. Ay, day talaag damag mat no nakaluto akon ti among ngaramidan. Kita man mat tilangak ang nagluto. Ay, ha! Ay, at nga ba't tilangamon? Kuso-kuso ta buok mau. Naglabaga dagita matam. Ay sus, kauging pa'y day tok-tok ti agong mo. Yay! Katawaan nakpailaag. Nagrigat ti agluto iti kayo. Ay, kat ano sama? Ay, di nakpay mayalaan mo't iti automatic apaglutuan. Ay, nanipod ide aging gaita. Kakaasi aklata nga agar aron.
paglabakan taon, intun maramdama ah. Tanay, awanin ti may suot ka. Nagadaw dagiti ipalabham. Anusam sa kagayam ti paralaba. Ag sakit tumanen ti bukot kas kadaimak nga aglablaba. Ay anusam nga raw. Malaking kaglaban. Tapno mamagaan, kita day suot ka, intun bigat. Ingka na! Uray gayam si kakat aglaba ka mo maribanan. Wen mare, tanay, nagadon timurang mi kaniinteng. Ay, makauma ti laba-alaba. Imbaga ka ni Marikwanang, tadan nagatang na apaglabaan na. Nakagatang iti washing machine na. Automatic a washing machine, mare. Saan basta-basta apaglabaan? Isumulagayam nga idinapanak idinaminsan. Naka-cutex. Nakapakulot pa yun No kasta, inruarnan jay urnong na iti bangkaw a pinagpapintas na. Ken inggatang na iti automatic agamit na. Ay, adda pa'y sabali ang nagatang na maray. Ja automatic apaglutuan. Ay, imbag manday ta ako marita. Di mo apalan, tabaak mag. Una, ngam saanan amarigatan nga agluto kung naglaba. Iso nga dalangan ijay tersena na nga agpatpacharmeng. Ay, makagata nga kumamot iti automatic apaglutuan kan paglabaan maray. Ay, day tangarun mat ti ibagbagak ken ni inteng. Nga igatangan nakmet iti automatic apaglutuan. Tanagrigat ti agaron. Uray syakman maray. Ibaga man matkin ni badungkaw, tay gatangan nak iti automatic apaglabaan tapno sa anak amarigatan akastaw. Anya? Automatic? Kunak, igatangan nak iti automatic apaglabaan tapno sa anak amarigatan nga agkaralaba. Kita man day ti ima na nasugat-sugatan. Gapoy ti kagagulgul kaw. Ay, nagsakay. Ay awan kwarta ang maigatang, period. Di mula kayat ti gumatang. Igatangan nakmeten na badaong. Ay nagperyoda kaon. Isodyak kayat tagsaon. Period, kunak langaruday, nawatam. Kalpasan ti panaglaba, agluto akmanan. Ay, una yan ti kastoy arigat ti biyag ko. Ay, agi saan kan abanang. Sika kumamot ate agluto. Ay, saan ang mabalin nga ibaon mo ti kapitan? Nabambanugak ang naglaba. Ingkakit agarunan. Day ti kat ti jakkayat. Ay, jakkayat nga agluto, taday tamanen agaron. No kumangamin ta maigatangan nak iti automatic apaglutuan. Unay kidi arigat mo nga gararon maray. Ay namare, lumabas ka kadilaeng. Baybay anak nga agaron. Agpagatang ka ngamin kin ni kapitan iti paglutwam adi electric. Di naktupay igatangan iti automatic apaglutuan. Day tantukit din di electric. Ay kaasi ka mag. Kas kala na pungot-pungotan. Wen nga rod, mare. Apay, inggatangan na kan ni badong mo iti automatic apaglabaam. Period ko na naman tidimbagakan kwa na. Pinilit mo kumaa. Saanin maray, tano period ko na. Awanon ti adu payasaw. Ala, panawan nak nga rodan mare. Taituloy kon ti agaron. Tanay, aldaway. Gumatangak man iti sardinas, maray. Ay saan ka pa'y nakalutaw? Umayak pa'y gumatang iti sardinas asidaun may. Tanay, kalkalpas ko ang naglaba iti sangagabsuon amureng may. Nakita kayo nga rod ka ni Maribanang dita paglalabaan. Bano nga oras yung dita nga aglablaba? 5 nga oras, maray. Ay, di dakla matultulad. Nga agkuy-kuya-kuyak laangan. Imbagken ka tadda kwartam nga igatang mo iti automatic para labaken para lutom. Iso na pintas lata da iti cutics ka. Ay,
Umapal kami akin ni Maribanang nga manyangay nga raw. Kaagpagatang ka ngamin ka ni kaabadong Di na magkayat. Ay kat hulugadon Ay, wanan niya. Sagmamanungatan no hulugan, Maray. Ay kat mapan kaagdamag Agpakadwa ka ni Maribanang. Ay, wun. Bareng kayat namit ti mangala iti hulugan apaglutuan na. Yarasaas mo man manandyain yarasaas mo kanyak, Maray. Kunak, Maray. Mapantamang kita iti hulugan ta. Mabalin ayati kasta. Mabalain. Anya ti kayat mo hulugan. Automatic apaglutuan. Si Kanghay. Automatic mo apaglabaan. Sige, Maray. Ang isekreto taday to'y kandiinteng. Wen, saan ta nga ibagbaga, Maray? Saan mo mo't nga ibagbaga kinibadong kaw, Oh, nakaidasara kon iti makan, inteng. Nagpartak Ay, automatic Uy, saan ako sukuso ti buok mo? Awan beten ugeng dito'y ropak. Makita nga ron kat mayat ti isem Ay, sige agtugawtan tamangantan. Kastoy kumakarayon. Kastuyan akanayon, inteng. Nagbiit kan anak kaaraw. Nangalami ti daytoy a washing machine. Saan ka man adamag ba daw? Kabarbaron samay. Kawan, nakasupot pa ilang nga kikitam. Nay, napudot pa Ay, yan. di mo sagsagidan. Eh. Tasyak lang ti adakarbangan na amangigam iti dayta. Tasyak lang ti mangusar. Wen angam ti saludsod ka. Nangalaam ti pinanggatang mo iti dayta. Awanan ti ado a question. Period. Awanan ti ado payasaw. Marituyang, awanan ti ado apakasikuranta. Wen nga rod, Maray. Nagmayat gayam ngagpaisaw no adda automatic apaglabaan sika. Iso ama pantamot agpaparlor akas ken ni Marikwanang. Ay, wanan niya. Nasaya at man tanalagip mo dayta. Anya ngay ti pukis akayat mo, Maray. Tano siyakla amaysa. Nasaysayat at atuladen ta jay style ti buok ni Marikwanang. Ibaganan ton ngagtutulad ta. Ket man anungay, agkukumari tayo mat. Kaya't mo asawan, agpakulot tamat. Wen, Maray, bagay to pa ni Marikwanang. Saan takit din na bagay? Ay, kat mas bagay ko ate kulot, Maray. Anya ti panagkunam iti langami kin ni Maribanang, Maray. Agpapada tayo matan iti style ti buok. Wen, bagbagay tayo atalo ti kulot. Nagpamanicure kami, pay. Tinulad da kon. Umapal kami ngamin kahit. Sana balay. Mayat matkit di tapno agpapada tayo nga agkukumaray. Sa dino ti balay da Kapitan Enteng dito ay? Iso day taglatlati a balay. Ha? Balay ni Kapitan Enteng dayta? Marmarban samat. Wen, isaw ti balay da. Mapan ko singiran. Ay usaw, tado ti kwarta na, apagbayad na king ka. Kapitan Enteng! Kapitan! Yahoo! Ay, anyak masapul, Mau. Si kakadi ni Kapitan Enteng. Wen. Siyak, apay aya. O may kaman singiran. Singiran. Mm-mm. Saan ka tupay nga amo? Umay naksing singiran. Imutang kada kami ni nanabahan nga asawam. Ha? Sana na nagpakpakita, iso asikato umay ko singiran. Ay, iso ti singiran. Saan na siyak? Ay, nagan mo tinsurat na asingirek. Na. Iso abayadam, jay inutang na apaglutuan. Salvador Caburlisan! Rumwar ka di tabalayon! Asino ka mang ipukpuk kaw itinagan ka? Ay,
Umay kamot singiran. Anya, damdamagam lang kanyak no sa dinot ti balay ni Kapitan May. Nagapo akong di tabalay da. Si kamot ita ti sumaruno asingirak. Ay, awan amo nga utang kaw. Apay ko mga agbayad ngay. Ay, jay inutang ni misis mo apaglutuan. Ay, awan ti amok dita. Agtal na ka man. Agbayad ka wano saan? Ay, saan? Ure pa agan ano ka dita. Saan ang agbayad? Ay, kastagayam Di nakpadpadasan. Kunam siguro, make-up kit ko daytoy nakasalikid dito'y sikit ko anya. Ha? Natadem abuneng daytoy. Ay, sas. Nagtadim ngagpaiso. Bunang ngagpaiso dita. Wanya, kunam siguro amang lukluko ak anya. Hay, agbayad kayon, di nakpagpungtutan. Awan kwarta ko. Sino ko matanda kwarta na ngay? Ay agasam ti binayadak nga inutang ni Banang apaglutuan. Diyak magkumakayat abayadan yung washing machine nga inutang ni Tuyang ko, pare. Ang adamot na tadam abunang na. Naglukon, dahi abakla. Pare. Awan iti kwartak. Nagsangit kamutan, pare. Jakon malapdan tirik na. Talagang nagsangit akon. Ay, oray siya mga ron, pare. Nagringat ti may busan iti takwar. Ay, puno, pare. Makapasakay di tinakam. Isangit talaga. Awanan ti kwartak. Binayadak jay utang mo. Kahit, apay nga rod, ako silapan nak. Ay di kanton mabalin nga agutang pay. Katalaga mo't asaanan. Awanan ti igatang ko iti na imas asidaan. Sana balay, tasaan tan amarigatan nga agaron. Tadan automatic apaglutuan ta. Integ. Anya jay ko na magatangap, marituyang. Sabon, Maray. Hunan niya. Kay bagbagak lang nalipata maun. Apay, aglaba ka manan. Ijay washing machine mi Ay, kunaken ka kat ang naglaka no ada automatic apaglabaan. Un Maray, kita umanday ti cutics ko. Saan pa'y anagtuklap? Anya ngay ti planom ahulugan asumarunaw. Awan pa'y na panunot ko, Maray. Nungay, aghulugan tayo iti saggay sa alugan, kadamari banang. Ay, jak amaw numabayadan ni Badung ko, Maray. Damagag to pa'y Ang an-anwan tayo ngay tilugan. Dito'y tayo laang makabildatan. Sa bagay matkit di Nagasidaglaang madati tersinak apag naun niyo kan ni Maribanang. Saan nga rodan? Agpapintas tayo latan. Sana dakas tihulugan agamit. Nulakat at danamnamaam apang hulog mo. Ngam no awan, saan mon akalikaguman pay? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ay, sinalit ki din di kastoy abiyag. Hey, Badong ka lang nagpaisaw, ijay kandita. usyong mo kay di nalalakayan. Naglakayan ko na makidin kanyak. Badong ka. Pwede, agawan kidin na sursuro ba talaga? Nabayagan nga asawa ni Tuyang nga nakyaw, tatang. Sapay, damdamagak ay abadaong.
Di dagpay lang amin maklo na kas manugang yo aging gaita. Gapaw, tasaan asika ti kayat ko para kanituyan. Ay na, husto daytan badaong tatang! Agmaymaysan ni tatang iti balay na kat nakapsutan. Damdamaga kaya. Iso nga inala kun adito'y balay. Ang nga asim mutan abadaw. Ta saan kayo kumamit nga agapa adwa? Kasano? Kita aging gaita di nakpala maklo na manugang. Anya, Kita dalang aro din dito'y balay. ano sam ati amak? Awan ti maaramida badaw. Diyak pala nalipatan ti panang siltok na itimuging ko iday. Ay na siya kung tagpakpakaasikan ka. Ano sam ni tatang ka? Umaya man nagpalabas iti sakit ti ulok dito'y maray. Anya? Agiladak basay dito'y sangot ti Tersina. Ay kat gumatang ka gamin na iti agas mo. Awan nga rod agas na maray. Ha? Sakit ti ulok ni katugangak. Day, apay nga eh. Saan kami nga rod ngagkaalaan? Ay, parikot at talaga no kasta ka badong. Iso nga umay ko pa lang iliw-liwag dito'y ti parikot kaw, maray. Apay awan trabaho mo itangal daw paray. Ha? Ada ka manan dito siya ang utitirsi na anak kailan pare ba daw? Diyan nga rod makatrabaho, kapoy tinadagsin na parikot ko, paray. Nadagsin akas labato? Sa lakas labataw. Naa. Kas lalandok pa'y, paray. Yay. Kasto ti aramid ng paray. Di mo nga min pilitin nga awitin dagita a problema. Anya? Ay, no amumla ko ma. No kasano kadagsin tayo awitag, pare. Di mo nga min awitin ti parikot ah. Anya? No kas labataw. Itulid mo. Tapno di mo marik na ti kinadagsin na dagita a problema. Ay, panawan nakmanlangan dito'y, pare. Nagawid kayo kit din iti balayaw, tataba daw. Anya? Ang mga nusapsapulin na kayo ni Nana Tuyang. Ay, no mabalin, yakon kayak ti agawid pa'y. Itartarayan nyo kit din ti parikot yaw. Sangwan nyo ngamin Ay, ah. Wan, tataba daw. Saan nyo nga itarayan? Ay, si kagaya paray. Ay, nagapwam. Siyempre, iti malikudak eh. Naa. Anyat umay mo ibaga aya. Awan ti amum di tabulong nga makaulaw, pare. Ay, makaulaw. Asino ti ulawam? Tay kumatao akas asar ko kay. Ay, Adamaw, ay kuwa. Apay nga ulawam. karurod ko nga raw. Iso nga, kayat ko nga ulaway. Naa. Ay, alaam nga ron dati pare. Ha? Nagango a bulbulong. In short, makaulaw day ta. Hagpaiso, pare. Kawan, aramidam at siya. Ipainom mo iti katugangam iti inaldaw. Kasta ka day. Ang masapul nga ayatem ken anusam nga asikaswan ni katugangam. Agbalin ka na saya ta. Saan akas ta nga ulawam? Ay, wala niya. Ala, ingkan. Nakitam ka din ni badaong maribanang. Wen, adda ita ijay balay. Pinanawak ida kan ni Inteng. Ay, jak amukin ni badaong. Kadimutin matatao ijay balay. Anya? Manipod pinagnaud mi ni tatang ko ijay balay. Saanon ang matatao, maray. Ay, saan da siguro ngagkaalaan Pudnot ako na maribanang. Kasanungay dayta, no saan da pay lang nga agkapya. Parikot ko nga raw no anya ti aramid kadakwada, maray. Ay, masapul nga agkapyada Narigat ti kasta. Narigat no agap apadalatan. Kanya tayo ta badaw. Nagtimplak iti tsaa para kada kayaw. Tatang. Kanya. Lay, itaman pa'y. Napanunot ko nga may na makatulong day tayo iti salon at yaw. Tatang. Sigurado ka matlaan, badaw. Ay, wine, tatang. Ala, ibangon yaw. Tapno uminom kayaw. Idisumlatan di talamisaan. Alaki din, tatang. Ay, mabit lang. Tulungan kayo abumangaw. Sige man lang. Ay,
Anya ay ta mainom ta ipilit mo. Ay, ramalan nyo tatang. Na, Ay, masurunat. Sikan, ti mapanidya bangkag ta, tuyang. Anya, Ta siya kon, ti makamo ang mga sikaso kini tatang dito'y balay. na. Itaman pa'y badawng. Di mo't kagurguram ni tatang ka. Ay, saanan ita. Amangan no aga pa kayo manen adwa no da kayo laeng ti mabati ditaw. Ay, saan? Gaputa aramidag, ti kabailak. Tapno agtalag kanya. Ay agyaman ak nga rod no kasta badawng. Ay, di ka agdanag. Ta si kaswag ang naimbang ni tatang. ay na badong anak ko. Agyaman na kiti siya angayin tun mo Ha? Magusto ang launa itiraman na. Kasta ka day, tatang. Day, saya at miting kanyak ni tatang. Kasta mo ta magustuak ti panangasikasum kaniak anak ko. Tatang, Itakla ama Amires ang nagsaya at kagayam amanugang. ha? Pakawanin nakakad ay itinagbiddutakin ka, way. Ay nabadawng siyaksan ti kararagsakan at tao. Ay! Pagkunaan mo't itiday ta? Una, gaputa nagkapya kayon kin ni tatang kaw. Aya, wamot Nagsaya at magayam ti amam. Kutwun mo, iso ang maragragsakan na ita. Aya, Inak ita ijay ilay. Tagumatangak man iti pagsasangwan tayo amakan. ay kitwin na. Makaammo ka pa'y lakin ni tatang Di ka agdanag ka day. Nasaya at kami itahan kini tatang. Ay natatang, pakawanin na kuma. Ha? Dakal ti basol ko kada kayaw. Iso pakawanin na kuma, tatang. Anya? Ay, awanan kanyak dayjay badong anak ko. Ay tatang, kuwa nga main. Anya ako Ay, kuwa, awan tatang. Hala, panawang kayo dituyay. Apay nga da ka manen dito isang wadan ti Tersina ka nakapannimed ka badong. Ay, kuwa mare. Dakal ti parikot ko ita. Ay, anya manen ti parikot mo? Ay, dakal lakas labantay ti parikot ko mare. Apay nga binaya. Awan mangarod agas na. Tagumatangak kumaking ka. Na, ay kat agpatulong ka akan ni Kapitan. Naitangarod mo ti pampanunutag mare. Nala, ingka agpatulong ka ni Kapitan, barag matulungan na ka. Ay, Diyos ka, haman nakabalin ame. Pakawalan na kuma. Nay, tataba daw. Anya yang amin ti basol mau. Ay, kuwarag. Adda ka iti malikodak. Itay pa'y apalpaliwon ka. Apay, anya tinagbasulan yaw. Dakil nga rod kuwarag. Naa. Ibagayo ngamin ano, anya day tatakil parikot yaw. Ay, sana mabalin nga ibagaking ka. Ay, katbukudan yung nga rod, asulbaray. Napan ka din ni Kabadong ijibalayaw, maribanang. Nay, awan mo't. Apay aya. Inmay ditoy, kat kunana, adakkel ti parikot na. Anya. Panagkunak, nadagsan ti parikot na. Tauray lang nakapannimed. Makasangsangit pa yun Ay, anya ngay nga tati parikot na. Inbagak nga rod ang mapanagpatulong kan ni Kapitan. Bayam, ibagak tuman kan ni inting dayta. Wan, maray. Ay, pagawanin na tuyang. Tuyang may lahat pagawanin na. Na, sa kagsangay. Ay, natuyang ayan. Na, anya ayat ti mapaspasamakan ka ba daw? Ay, nadi mo lang amin ang mukait. Awan mo't amok, abasol mo kanya. Ay, basta pakawanin na kuma. Na,
Nakadipay tiyam nita badong anak ko. Ha? Ay, kuha tatang. Awanain. Uwain. Awanain. Kunak no adapay ta itimplaan nak kumamanay. Kaya't kunay jay. Tatang. Awan ka di timadya marikrik nayo iti bagiyaw. Ay, awan mait. Apay ka di aya. Ay, awan tatang. Awan. Ay, kibinin nakman ta rumwarak. Kaya't kau ti agpainit di tarwar. Ay, uwan sige tatang. Mabitlan. Ay na, agyaman badong anak kau. Ay na, nagsaya at katao. Nagkita kayo kadigan ni Pari Badong. Ay, saan mo't? Kapay aya? Kunan ni Marikuana nga agparparikot kano ita ni Pari Badong. Anya? No anyakit di ati pagparparikutan na. Ay kunak man no nasulbaran ti parikot na. Ammom ti parikot ni Pari Badong. Ay kuha. Ay, adaya imbagak. Kumusta ni katugang nga paray? Ay, madanaganak iti katugangag pare. Apay koy? Impainom ko aming kingkuana ti bulong ang makaulaw. Kunak man no kagurguram ni katugangam. Ay, nasaanan ita pare. Nagkapya kami iti katugangag. Di nasayaan. Ay, kasanungay da ito pare. Diyak kaya't amatay ti katugangag. Ay, nagkapya kami nga minay. Ay, nagkunang amin amatay ni katugangam. Saan ka di ang makaulaw ti bulbulong nga inted mo kanyak pare? Ay, saan? Ha? Kinapudno na. Pang-cleansing dayjay. No kasta, saan na pudno ang makasabitaw? Saan? Tila aramidem inteng. Sana bali tada nagsayaatan na. Anya? Babaan iti inted ka abulbulong. Nagkapyada. Sa bagay mo't kit di Pirmi kiti panagyaman ni Pari Badong kanya ka. Ha? Gapo tayong bagak ti kinapudnaw. Asaan ang makaulaw na di abulbulong. No dikit pang cleansing. Salbag ka, Badong! Ay, tuyang. Naamwak ti kinapudno a planom asabidungam gayam ni tatangkaw. Ay, kwa tuyang. Idilaang dayjay. Ngamita, pagbabawi ako. Kasanungay, nupudno a makaulaw ti bulaw nga inteda. Ha? Dinatayan ni tatangkaw. Salbag ka, Ay, day. agpagpakaasi aktuya. Pakawanan na kuma. Dinton maulay. Anya? Nga puta nagkapya kami ita. Pangaasay, huston. Sige, pagkawanan ka, Badong. Basta ikarim adhimon ulitan pa'y. Hay, agyaman aktuyang Pangasim ta di mo ibagbagakin ni tatang. Ay, mala. Tayak mo't kaya't amaamuan na tinaramid mo. Hay, agyaman aktuyang Hagbalbaliw akaon. Hay, labihaw tuyang may lab. Ay, tata Badong. Dakas ngamin ti panggap mo kini katugangam. Laglagi pam. Ati dakas, agba nagmatla adakas. Iti special a partisipasyon. Roger Refuerzo Ramirez. Ala sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengan. Apayag tuyang. Manipod nagapu kay jay ilay. Di ka mo't matagtagaray. Tumakder, agtugaw. Ken di ka makaigna. Ay, apalakman ti Bombay nga ado ti kwarta na.
Nagpuskol tinalukot a kwarta iti bulsana. Nakakita am ti Bombay. Napandita tersina ni Marikwanang. Addan sa impautang nakin ni Marikwanang. Kaya't mo asawain napan nagsinger. Wen siguro at adamot inyawat ni Marikwanang a kwarta. Dayta, ti pagsapulan da kita a Bombay, dito'y lugar tayaw. Agpautang da, iti 5-6. Nagmayat tikas jay at trabaho, badong. Ay, iparit na tikas jay, tuyang. Nangato ka noon ay ti porsyento, ti mabulod a kwarta, no 5-6. Ngam awan ti ado a prosisaw. Basta inyawat na ti kwarta. Agbayad kamutan inton umay agsingayr. Uwin mo't kit di ah. No banggaw, nagadupay lang nga papilis, sakbay ang makautang ka. Naimbaga bigat mo, apong banang. Kastamet, buyet. Ay imbag man tay may kamanen pimasyar. Agpaiso ka di ngawan ni Manong Kwarog dito, yapong. Wen. Saan mo ka di nakita ijay purok ang naggapuam? Nakita ka di na panalawas. Ngamawan matan, apong. Ay napananangay manen. Ay agsursur-surmatan ni Kwarog. Uray ko madusaan nga iso ti chip tanod. No nagkita kami kuma, inawis ko ta nagkuyog kami nga imay, apong. Uray inawis mo, no di nakayat ti umay, awan mabalin mo, barok. Agpaiso ka di, anapan ka no nagbirok iti asawain na, apong. Day tatisaan ko nga mo. Kanayon mo't akastat ibagana, ngem di mo't lama kaasawan. Nujak agbid daw. Si kajay kasinsin ni Kwaraw. Husto ak kaday baraw. Una, apong. Apay ka di. Kadwam ka di asimmangpet ni Kwaraw. Saan mo tapong? Kunak no addan ditoy, tawa ni jay lugar mi. Awan pa'y mo't gayam ditoy. Nagsursuro nga rod ano kasta. Adda ka di masapul mo kenkwana, apong. Kaya't ko kumati umutang iti kwarta na no adda. Awan ka di ti makukwartam, apong tuyang. Awan nga raw baraw. Ay addaman damagag. Nakitam kaday no ado ti kwarta ni Maribanang. Nakitak mo't anabnabsog ti pitaka na, apong. Idimbaw nakagimatang iti tinapay. Ado ti kwarta na, apong. Pangikabkabilan na nga'y iti pitaka na. Itirabaw ti tukador iti sala, sapong. Wenno saan? Ijay seledda. Papanam ka day, tumalangkyaw ka mate. Kumanita ka di ta kalsada. Inak agirimidyo iti kwarta. Tapno adamot kwarta. Kasano kumangay? Ingkag mula ah, tapno at lakaw, kita danto kwartam. Huh? Nabambanno nga kaun amapmapan ijay bangkag. Jay kumamot sa anak unay amarigatan ah. Dagiti Bombay, naglakat ti trabaho da. Agpautang ken agsingir laeng. Kas jay kumamot ah. Ay, ambisyosa ka mate. Pangalaam kumangay, iti kwarta nga ipautang mo. Dayta nga rod ti pampanunutag. No kasano ang maadaanak iti kwarta. Ay, saan ka unay nga garapap? Agtrabaho ka, tapno madan ka, iti kwarta. Bayak, ati utag ko itatag trabaho. Nabanugak nga minan amapmapan ijay bangkag. Sapay kuma tapod no nga adda jay pitaka ni Maribanang nga imbaga ni Buyay. Apong tuyang. Apay nga da ka dito'y arubayan mi. Ay, Buyay, adda ka din ni Maribanang. Apay asap sa pulam ni apong ko. Adda ka di masapul mo kenkwana. Ay, kuha, adda la ibagak baraw. Adda ka di taunag. Nakitak mo't arimwar itay nalpasan nagkape, apong. Kasta ka day. Mabalin nga orayek di taunag, aging gainton sumangpal. Mabali na, apong. Ingkag tugaw iti sofa di taunag. Ay, sigay! Ay, thank you, Buyay. Makatugtugawak nga mingkal. Agtugaw kayo lang di taunag.
Tamapan ko kitaan no napanan na apong. Wan baraw, urayat ni Apong Mau. Awan mo, tinakaparabaw apitaka ni Maribanang iti tukador. Ay, amangan no intugot na tipitaka na. Anya ka di ti masapul mo, Maray. Imay na kinayaban ni Boyet di talikod ti balay. Anya ter aramida di talikod ti balayaw, Maray. Ay kat agdaldalusak Imbagla pagmula ak itinatnatang. Kasta ka day. Ay, kunak no awan ter aramidum. Kaya't kukuma pagsaritaan ta. No kasano amaadaan ta iti pagkwartaan. Day, itaman pa'y makapanunot ka iti kasta, Maray. Agnegosyo ka day, ti kayat mo asawan. Kaslakastan, Maray. Ang no tersena. Adamat ten tersena ni Marikwanang. Ay, kwa, Maray. Awan ka di ti maipautang mau. Tauray siyaklaangan ti mang panunaw. No anya anegosyo ti pangrugya. No pang negosyo. Ay, awan Maray. Ay, dakkel ti kasapulan no agnegosyo ka. Amok nga ado ti kwartam. Alan Maray, agpautang kamutang. Ni Marituyang samat ginaggapo ditaw. Wen, inteng. Mas awak takayat na kano ti agnegosyo. Ha? Ngam umutang mat kanyak iti pagpuunan na. Anya? Agnegosyo? Ang utangan na ti pagpuunan na? Palpalaran mo't day ta Marituyang. Iso nga ron nga imbagak nga awan kwartak. Ay kasanun no malugay. Ibaga na ka di apasensya, tanalugi ak. Kaslag pampanunot amunamon atokak asirina. Anya kanu nga tinegosyo na? Ay, jakman amukan kwa na. Panunutan na kanupay. Ambisyosa. Anya katag negosyo nga awang kwarta na. Hindi pari badong kuma ati pangalaan na iti pagpuunan na. Pangalaan mo't nga ni pare badong. No awang pa'y mula na mabalin nga apitin na. Apay asaan ka makaid na? Kaslada nagatel mo adi mo makudgod. Gapo iti kinaawan ti kwartak, badong. Awan pa'y maitid mo mo't a kwartak. Uray awan ti kwartam, tasaan kamot ang mabisbisinan. Mangan ka pa'y mait iti mamitlo iti agmalam. Kaya't kumot nga ron ti ang negosyaw. Na umaakaw ngagbangbangkag. Anya kumaan negosyo ngay. Amom ka di mo't lang nga imanihar ti negosyo. Ay kat siyempre apay, tila agbangkag ayat ti amaw. Kit anya kumapay ngay. Oh, di ka man. Na umaakaw ngagbangbangkag kunak lang arudal. Marikwanan, agpautang ka man iti kwartam. Pangan-anwam iti kwarta, Maray. Naumaak nga minon nga agbangbangkag. Kaya't kumit ti maadaan iti bukod a pagkwartaan, Maray. Maday, no pagpuunam iti negosyo, kat utangam. May mayat no bukod mo a kwarta. Pagkunamay. Kasanod no malugay. Anya nga iti pagbayad mo. Imbag ano bukod mo a kwarta. Tano malugi ka, ay okay lang. Mala, ikagumaak man nga raw ti maadaan iti bukod ko a kwarta. Anya ka di ti serseri pambarok. Nakita ngamin ni Apong tuyang itay dita kalsada, Apong. Kimita ditoy. Iti kwan, nagsubli di balayda. Day, apay ngay nga ta. Anya ti imayan na taapay asaan adimmanon. Jakman na mo, Apong. Ngam adda nadlaw ko kenkwana. Anya kuma tinadlaw mo. Kasla ka na yun nakasipsiputan, Apong. Iti anya agapaw. Atap mula siguro dayta, barok. Adda sa baling agparparik na kanya, Kapong. Anya kumangay dayta nga agparparik na ken ka.
Papanan, tagdardaras ka, Mike. Nasiputak ngamin arimwar ni Mari Banang. Napansamot ijay ayan ni Mari Kwanang. Kita pa'y kumano na panijayan ni Mari Kwanang. Ay mabitak laang at dalamapan ko kitaan. Sige, ditakan. Asino ti mapan mo kitain na ya? Ni Mari Banang o ni Mari Kwanang? Ay kumpurmay, agsubli akmat ladag house. Apay nga tangag dardaras ni Tuyang aya. Papanan na nga ta. Ay, tanawak man no papanan na. Da akong iti arubayan da Mari Banang. Nakalukat ti ritaw. Ay, sumra ka man. Adda nakaparabaw apita ka itirabaw ti Tukador. Ay alaag man. Taibulsak iti dakkel a bulsa ti dasdakaw. Atay ta, naalakaw na. Ay, rumwar akaw. Tamangan no adda umunod. Kita pa'y ti aglawlaw, no awan ti tao. Sakbay arumwarak iti inaladan. Ay, imbaglakit din. Tanakalukat tiri daw da. Ay, nagkasatakaw. Nasiputak anag gapo ni Nana Tuyang dito'y balay, apong. Anya kumangay ti imayan na kat awanak mayt. Nasiputak ka nagdardaras nga imunag. Sa nagdardaras matlang arimwar, apong. Ay, isumot lagayam akanayon na kasipsiputan ako nam. Ay, anya nga tangay ti sipsiputan na kanyak. Adda dinamag na idi. No ado ka no ti kwarta, mapong. Anya nga iti insong batmaw. Imbagak nga do. Tanabsog ti pitaka, mapong. Ay, iso siguro nga umut-utang. Ang, saan samot nga umno ti pangaramatan na. Saan nga tangad day nala na itay dito'y uneg, apong? At, ha! Ay, ayan tay pitaka kon. Ay, inakman kitaan. Ay, Ha? ay na, buyet. Awan ti pitakak ditoy. Dinamag na ngamin idi kanyak no pangikabkabilam iti pitakam. Kahit anya ti imbagam. Imbagak nga iti rabaw ti Tukador. Wenno iti silidyo, apong. Ay, ada ka di parikot. Kasla da sapsapulam dungo. Ay na, ti pitakak iti rabaw ti Tukador. Awan matan. Ay amangan no impamumot ija sileg. Ay saan? Hanggang nakita ni Buyet nga imunag ni Marituyang itay. Sa nagdardaras mutla nga pimanaw. Ay, Imay nga awan ka? wan, tanapanak ijay tersena. Ha? At danapan ko ginatang. Nakita ni Buyet nga imunag sa rimwar mutla kano adagos. No imunag nga awan ka. Ay kaawatan nga dagagara na iso nga imay. Lakit di Ada ka di karga ti pitakam. Adda ijay ti kwarta nga inted mo kanyak intay. Ha? Ada amin ijay? Jay 10,000? Wan! Itaman pa'y paray. Adda ka di gagaram. Ada ka di aramidan ni Marituyang, paray. Kasangsangpit na mo't paray. Apay aya. Nakita ngamin ni Buyet ang nagdardaras asimbrek ije balaybay. Kaya nagdardaras mutla arimwar. Oh. Anya, simrek nga awan tao, paray? Tidakes. Mapukpukaw ti pitaka ni Banang. Ada karga na at 10,000 pesos. Ay, mapan ko man aya bandita silid. Ha? Ay, mapit lang, paray. Anya ka dito inaramid mo tuyang. Kababaeng. Nay. Anya day tabilbilangan. Ay, kuha. Itad mo kanya kita. Tay sublita ka ni parintay. Di damot ang mo asyak tinangala. Anya, saan nga mo? Nakita na ka ni Buyay. Awan di sa bali ang napan iji balaydan o di si kalaeng. Asinaw tinangibaga. At na di salas ni parintay. Amo dalatan na si katinangala. Ta nakita na ka ni Buyay. Ingkay sublay. Adda ijay ni Buyay.
Ay na, pasensya kan, Kapitan. Pakidanon kin ni Maribanang ti panagkid daw ko iti pamakawan. Apay nga inaramin mo tikas jay, maray. Ay, pasensyahan, Kapitan. Nasulisugak gapu iti rikat. Pakawanan da ka di Saanin ang maulay? Pakawanan da ka. No talaga adi mo ulitin. Ikarik, Kapitan, saanin ang maulay? Naamiris ko amade ti inaramid kaw. Ti panangalak iti pitakan ni Maribanang. Oo. Mala isubli kaun, Kapitan. Awan naksay dita. Katsuri manang. Ay na toyang. Saan mo atagi kuan? Ti saan mo ako kwa? Panagtakaw tinaramid mo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.